Senin içinden boylap kırgın gezege, ırçalık degen önürdüm, jolda kırgın gezege, oğuz torundan çuğurdu, borguşlap sözdüm jekedim. Oturabız bugün bir ele salı üçün oyun bekeni, uşul жерden biz emes oturgamdır dep oylem, Kırgızstın öneri postordun geçeni, uşul жерden menimçe sayra vırdap ketkendir Kırgızstın sayragan dalay çeçeni, uşul jerde dalaydım, uğulgandır mesele, biz tagın alardan çında kem kalbaya, bugün bir angime vurup ketedi. Rahmatay tuğra sözsüzдөй süйлödüň. Düşüňdi görgen geziňden any tuğra jakadan ündödüň. Irasırçı bolsam eken dep, ırçılykka jetsem eken dep, ırçı bolbay kalsam beker dep. Arda senin de balalyk ötken eken doý gündörüň. Oşonda Hudaýym berip doý tilekti, tuvandyrdy jürekti. Uşu kesке çeyin özüňde, hiç kimge aýtpay jürüpsüň. Düşüňdi görgen münöktü, andam deriň adadan, alban aýetdi, alban jüretdi. Yürekte saklap yürüpsün, oşol tilek kılgan doý münöttü. Muna Hudaýym berdi garaçy, azra aman bolsa Kırgızstın, sende ýaktаңday tildi balası, aytılıp jatat doý sanaty, kadimkiň atalarday bolsa dep dileýim senin akındyk jaktan oý çamasy. Kıskasy kızıl tilin sayratkan, Kırgızstın bol akını Kırgızska tilin savaçy. Emge kılıp eliňe, daýma gergi burdap jüre bere. Irçysy bol Kırgızstın el namysyna jaraçy. Alemi Çıngiz balam özüňdün çıgarmaň bardy jaşnakay. Jas günündeý doý jodurapdy mele jarkyzlap turgan tatnakay. Seni görüp daýma içimden turup kuwanam. Anteninin sebebi özüňdäki jigitsin, oýlap konus buragan. Daýma jürüp beker jürbösten, içiňden oýlap günütün. Talantyňdy çıňagan, bargan жерden el menen, turup uğurdaş teň menen. Elde süraýt özüňdü, ırdap edip Çıngizim. Atalar aýtgan dastandan, atalar aýtgan termeden, oşon üçin günütün. Irday bergin kalkyňa, kalkyň jetet barkyňa. Kılçayıp görsen oynatmaz, ödüptür Kırgız halkına. Yamange alnabay keste düşüpsün oşonday atalardın doy saltına. El jetse senin barkına, sen de jete gör eldin barkına. Ağırtak menem dankına, aviri zat barkına. Birokta hiç vakta baldarım, tamyan söz tutuşu ayttır atalardın doy silerge arnap ketken doydu saltına. Oşonduktan bugünkü jaşlarım ırdap jatkan kez, jakşı boldu düýnege Kırgızska ugulup jatat doy düwürçü. Jakşı boldun uşul gün sagın бүtkül ukkan elder doy süýünçü. Mınday berүүnü siler tartkan joksuňar birinçi. Dalaylarda da tartkansyň, dalaýdyň göňüň açkansyň. Sagynım menen ganymjan, dalaýdan alyp batasyň, dalaylar gaňy jakkansyň. Ököňiň töňpeyimçe kızdyň gelinderi bolsaň da oşo kızdardan çykkan arstansyň. Ankeninin doý sebebi egerden emgek bolbosa, ganymjan menen sagyny bizde tartat eken dep el gaýakdan da maktansyň. Uşu bugünkü tartyp alganyň kılımdar ötse meýil içiňe, Kırgız eli üçin saktansyn. Ulukbeginimde daýma urmatly tuğandoy eliňe, kurbu kurdaşdoy teňine, atay batalsam dep doý gelipsiň saga bata berbeýt degen doý emine, önörüňdi bugün bir görbeýt degen doý emine, özüňde jaýdary jakşy jigitsiň, önörüň menen doý biýiksiň, Zamirbekdin ırlaryň jaş keziňde doýurdap jürüpsiň, özüňçe geçirip goý degendi geňiňden aýtsaň süýüpsiň, oşolaryň ırday jür, alyrdy mende bir keste, uşul apaň argaň arnagam, o janymda jürüp günütün, jakşyna vurdap sayragam, mende jakşy güýe boldum da hiç bir başka jaka baryp. Akıldı ustat bekenmin Kırgızsta daima oşunda akıldı bir kızın bir koldan da karmagan 3 milyon Kırgızstan tandap algan ejeňer jüreginde ottorun jaýnap arnap algandan ejeňer günütünü koroosundan ketpesden sayrap algan ejeňer oşunda oýlap koysam ejeňer kanday kızlar doý teňeler munun bary tamaşa el gülsün dep jatamyn baldaryňdy görgün dep erçitip geldim ataýyn bayatan döre kuwandy baldardyň görüp atagyn argymesiň atkardy angymesiň tatnakay atalar aýtgan gasadyn kim jaman göröt bizlerdiň artyndan orun basadyn janatam beri baldarym aýtgan jok sözdün açaryn sözlörün ırda perişti Toktogul menen Eşmenbek alym kılgaly Osmankul aktаңday tildi atanın oşolordun artında Alatow Kırgız halkynda Zamirbek degen akymyn bilbesem de bilsem de birdemedep jatyrmyn agary wagtda Kırgızska almaday kestin jakymyn dalay жерden ırdadym Kazaka jetdi daňazym kaysi jerge barsam da halk menen birge baratam halk menen birge baratam
айтыша түссең қазақта боудырат дечи таразаң кымындай кескен кыдырып кыйра жерде сыдырып алым кулдун баласы акын болгон экен деп атагын берген угулуп Замирбек айт экен деп эл көңүлү бурулуп анча мынча кичине көшүлдү үрдүктөгөй балдар бир көпчүлүгүңөрдөй анткени жамак деген ошондой кээ бир күнү аргандай кээ бир күнү тим эле толуп жаткан байрамдай кээ бир күнү кыйналасың ойдогу сөздү таба албай ойдогу жерге бара албай бирок дагы туугандар талант деген талантта күнү түнү эмгек кыл күнү түнү дайыма күнү түнү изденип кээ кезде кыйналсаң да тиштенип кыргыз кыңырың арнагын эч убакта балдары мырдаган дамдой талбагын анан сөздүн сапыра бербей топонун сапыра бербей салымды саманына балдар салмактуусун тандагын эми ханымжан сага рахмат баарын катары менен алып келдиң бүгүн балдарыңа бакылдатып ырдай турган шарт бердиң жалаң эле тамак эмес бердиң ашыңды да камдап коюпсуң эң татынакай жашынакай жадырап турган какканда жакшынакай жайдары кашыңды да камдап коюпсуң сени көрүп чынында тамакты жебесем да тойгондой бүгүн бир той үстүндө болгондой ойноп күлүп отуруп татынакай эл менен курбу курдаш тең менен жолуккандай бүгүнкү окшошуп турат майрамга окшошуп турат ушул күн оголосонун сайранга эринмек менен силердей балдарың карап отурса бакылдатып отуруп тамашаны салганга андан көрө сөзүмдү арнайын ушул балдарга балдар жолуңар шыдыр жол болсун ишиңер дайым оң болсун ийгиликтер мол болсун айланыңар шаң болсун каалаганыңар бар болсун илгериң аталар берчи батасын балдар жараткан өзү жар болсун каалаганыңар бар болсун деген сөзүм илгертен ашыңардан эл болсун курбу курдаш тең болсун ошол эл бекер элең отурбай силерге арка кубат бел болсун ала тоодой дем болсун анан Замирбекти көргөнгө Замирбектин кашына жыйылып бүгүн келгенге эң биринчи баарыңар учурашып көргөнгө онтоңорду таптыңар ушул өнөрдөн буйруса ачылат талай бактыңар жакшы болсун дегеним алдыдамакчы жолуңар аткарылсын иш кастың алдыда максат оюңар кубанычтуу өтсө экен ар бириңдин төрүңдө кубанычтуу тоюңар сайранын көрүп турмуштум саламат эсемдей болуңар жамандык көрбөй ылайым силерди жалгасын дайым кудайым дайым эле балдарым бакталайдын өнөрүн орной берсин башыңа комузду колго бек кармап кооз кеп тандап ар убакта чыга бер ак калпак элдин кашына кайсы жерде жүрсөң да кандай жоор жүрсөң да ден соолук болсун биринчи калганың өсүп табылар кийинби жөн оокаттың адамда төзү жаңырар анан ырыңар жакшы болсо дайыма биздин үйгө келсе деп эрмек болуп берсе деп Замирбектей замкылдап заманын болуп жарчысы жакшыда ырдап берсе деп оосту кемин төксө деп комузун колдо чертсе деп баары бапырап биздин сыйды көрсө деп көңүлүбүздү бөлсө деп ошолордун баарысы силерди күнү түнү сагынып араканттар чабылып сахнага чыкканда көргөнүңөр сый болсун ырдаганыңар ыр болсун барган жериң бапырап татынакай ушундай саймалууга сүй болсун колдогонбуз бек кармап кооз деп ымдап ырдабайт деген эмине агайын элди дайыма сыйлабайт деген эмине жаштарым мактап отурса менин дем кошулду дейт эмине анча мынчаң агабыз сыркоолоп жатат экен деп балдар ал жагына кейиме байбичем жүрөт жанымда Замирбектин камында күнү түнү бүгүшү демдеп турат чайларын камдап турат дайыма казы карта майларын ошону жесем буйруса оңолормун деп ойлойм мындан да быйы соболом көкөлөйбү деп ойлойм аман болсом туугандар далай жерде ырдап жаштарга берсем нускамды барсам экен деп ойлойм ошол жагын көп ойлойм ойлоп көрсөң неге ойлойм көрсө биринен бири дайыма агасынын артынан ини келет турбайбы табигат өнөр бербесе таби алымкулдун баласы силер кайда биз кайда алдыңардан ырдайбы айтып жаткан кептерим агайын тууган тыңдайбы колдон келсе ушундай жолуккан кезде дайыма жоодашып отуруп тамаша салып ырдайлы өмүр деген чиркинин аныстан өлчөмдүү нерсе турбайбы ошондуктан жаштарым жадырап ырдап жүргүлө жашоодо гана тартпаймын кайгы эми буйруса Кудай буйруса мактаганыңарды мага